Assalamu alaikum téléspectateur Jama TV men yuri ke on goto kala inde mum ettode mum kala ko wado wonide aduna Allah men tawi on hako jodon do men yuri ke on bawde men landi stanawo ala mum en tout cas meden tanawo ala ga ko welo welo molana go men hebata fendirgol mon e saybe sifano wowino e ka hani don honto do e télévision mo anduda ko télévision Jama on bawde anduda ko télévision Jama on na ka halatum men jettu e inde télévision men initiri Jama TV donc don gon ko enta konkongol ko sede hakkunde Allah ko don tun men rewata men hiro équipe technique Jama TV anduda si golle den labama ko barkelle mabbe woni monsieur le cameraman mo anduda so yilan dari do la watti le tijan den me yidelan ono o wawi la yide ko barkelle makko en tout cas me huri ke wontiro camera o mo anduda kala ko yi don do sansi so yi do no jalbano dum anno so yi kadi me yewti seda o yi video nadama ma o woni seda on accilan yigol ko kanko woni o mo anduda woni wuri kanko woni ka resi me huri ke en tout cas kala wondo men data jodi be ka galleji mum fewtondiri e salon jodi be ka salon mum fewtondiri e karanji mum jododi e be ngureji mum no dara télévision mo anduda woni Jama TV bawde anduda habata on sitata sivugol télévision men kadi me watta sina weltingolom men don tumere wata men non sadi mon ko toli ka anduda woni ka émission mo anduda woni émission sabbo hirande ko degal e bawde anduda so jaari fo on so o yari ataye wobbe wadi jogonal me anda si do gandi jogonal ko pay ko watta ko jogonal donc do gandi si futuro bawno juldo futuro don habbi hirande ko don tum wadi Jama TV yaade mon kanuda woni ka émission sabbo hirande mo tous les mardis à partir de 20h à 21h me gandi non émission sabbo hirande ko émission manuda ko wado tous les mardis émission divertissement émission manuda ko 100% anti stress me invité en kadi invité be molanabe wono faybe be anuda ko zobe théâtre wadobe imur weltinobe Jama donc hare kono to ni ta ko don tum mi rawata mi salmina kala wondo men darde donc ko don tum mi anditino non do wondi min kum pay kum ko wondon haynade ko pay kum mon DJ Bass mawdo futti ta ko seeda min nabe o jiala wobe nande banture no manke min nangi ñerni wadon seeda aussi wadon seeda fo wawa hebugol mo be wada seeda nokku do marana o donc ko don tum mi hiroto kala wondo men darde wombe ka page Facebook ben no dara men kambe kadi harebe weltanama farona seeda donc mi anditino si burini seeda mi wuritane o ligne wawa mo noddugol ka anda woni ka 7816 82 38 mi antino hande de mari invité be hakkunde Allah de mari invité be molanabe be anduda ko irube depuis ton kanduda woni tonge Medina groupe mo anduda woni Doma TV na ngandi Doma TV si immike Medina fo yuray ba mabbe ko payko ko anduda wabe ko watta kon donc ibe do ka plateau me ato mi do jettude be mi fala wuri yawtum daren o video mo anduda woni Balak Bari sengati werne hobbe men be bawde anduda ko do ko wernete wuri nyojji bouton may No. Pai kun chandai Gido moto wela gibuti Si akibi ko ya danko mokadi Jogitora wa wofundi Mola fita fusu Si migidi misu datana Ni molete mi kulata Imani titita kwa Si chogore wa bobo Madula siri kidwa Udambana kabir nima Nuka fida longi nala Jugurala wa bobo peno Madula siri kidwa Udambana kabir nima Nuka fida longi nala Jugurala wa bobo ma Nuwa unanu kono migiti Bungule jona ko alla jedumba Sikurubo wadudano welala Sikule pikade gino welala Bungule jona fema kotu Yara de watuku wal Jube puiki no pulama Utendaru bita kalkilbe Kullu be fufu tata Hola be
la femme de mes rêves. Mi non rêve ma connaît mi si mi hebo. Kono mi do wel torma. What up on note? Abo mi do mi bonata. Halte kal bonitaki. Surtout si kona fayengal. Urundare nega jude ma. Tinge denga kamombe mabe. Mi torma mi jumba ma. Ya denka nini Undi begine tikisa Ndio galingal arkay Abdullah sidi kidwa Udambana kabir mima Nukasi da longkinala Jukurala wabubu pino Abdullah sidi kidwa Udambana kabir mima Nukasi da longkinala Jukurala wabubu pino merci beaucoup Balak Bari Payko merci beaucoup ko don to mi rewata me huro wonti be tonge France be weltanam foto na seda me ganditi non Balak Bari ko artisijo molana do mo anduda nini jibbe surtout jibbe ndesan kala mo yidano inde barala serigita rawana ko ndesan mo be kala mo yida ndesan min non ko burda mi nyalinde jibbe men barala marum bebio ndesan burbe ben ko be halta kon ataway be holaki ataway naka berne bakunde woni wobbe ben ayi wobbe arabe wonde Samba Demba Amadou wa antarda inna bina gida siko mi andi minna wa tayinu bebe an in bebe an parce que be dudi tay ko goto wonduda inna bebe mais siko buy ko bebe merci beaucoup Balak Bari merci depuis tongue France mi huri ke wonti be France wonti be partout no dara mi en tout cas émission jano yewti en tout cas son fala passé bude ono deme kanda woni ko 78 82 38 coming innuno miɗo invité mi fodu noon semaine aro min fodu noon semaine feƴƴuɗo min de mari invité molanaɓe donc ɗon andi fodari ko ñamane dumo donc invité ɓen ɓe hewti donc kamɓe woni Doma TV donc mi artata e o mo anduɗa woni Komo Sare honno way ça va bien no e jam to alhamdulillah ana ko jangol fuɗɗike kam mo Medina ɗo no fuɗɗike seeɗa rek ok ɓay mi yiɗa ƴetti juuɗe maɗa naadi ka jiifa no faamu ɗon fuɗɗike seeɗa quoi ok Komo Sare mi gaccama hirodira e wonɓe darde émission Sabbo Hirande ɗo ko Sabbo Hirande koy assalamu aleykum lami fa lan hiro kala wonɗo darde émission Sabbo Hirande le weltani jama fof kala wonɗo men darugol e kala kadi golloɓe Jama TV weltani kadi fop kala man guiné jon ko hekkorde e nder leydi weltani kadi surtout ma groupe Doma TV e kala waɗoɓe cinéma on weltani kadi groupe aji woni beddinaɗe fop accali hay goto lando stade malla woni hiɓe sivude moƴƴa haray menen alhamdulillah DJ mi hewti e jaam ok haray hande weltano fop accali hay goto par ce que sa hande mi hewti ɗo ko Sabbo vraiment Jama TV ko télé jano tele jara ma nanta hoore ma guiné no darde moƴƴa vraiment ko adi ko maxtama to ɓeɗo ɓe hiro ok merci beaucoup Komo Sare bienvenue ka anduɗa woni ka émission mi anditi noon hande ko Komo Sare heɓuɗon ɗo hande so yi se waɗi émission hande ɓi seeɗa o yi goɗɗo ƴawi ka dow tabal ɗo na hay fus accepté ko Komo Sare inna oui ko Komo Sare inna merci beaucoup merci Komo Sare o Jama TV ko télé mawlanaɗo ko ɗum min faala en tout cas ko Jama o wawimi wadde télé molanaɗo donc ko Jama wondete donc mi weltanike kala joɗo no dara men accituɗo temps mum accituɗo golle mum no dara men donc ko wuri o plan mo jonuɗa ala nane no welalamide ka Komo Sare ɗon wuri ka Komo Sare ɗo joni tan on plan ɗo wuri merci mi anditi noon ko Komo Sare woni ko hiwri ɗo mais mi anditi noon ɓe fof ko groupe goto ɓe woni na Komo Sare tun ari mo ardi ɗo o manduɗa woni Diallo Kous astafula Diallo Kousi Gosi
Diallo Kousi. Diallo Kousi ok Diallo Kousi woni ko ɓe ardi ɗo e o manduɗa kadi woni Disa kamɓe woni ko ardi ɗo donc adomi ɗumannade ɗa andi simmi nini ko parité inna parité ɓe innayi sa waɗi ɗo gorko siko poste uji ɗiɗi a jonni ɗo gorko a jonnayɗa debbo joni noon kon worɓe ɗiɗo ari debbo goto simi inni commissaire hiwro commissaire inni hiwrike mi inni oɗo honente Diallo Kousi yo hiwro comme Diallo mi hikkini ɗon Diallo Kousi haray mi waɗali parité on donc minen komin wa parité donc mi accay o manɗa woni Disa kanko hiwrowo wonɓe darde émission Sabbo Hirande Disa hiwro. Assalamu alaikum la famille lan hiwro fo weltano fo meccali hay goto lan attoro DJ Bass lan weltanoma foti wona seeɗa lan weltano wondiɓe ma ɓen ka télé fop lan weltano kala wonɗo darde télé Jama TV lan hiwro groupe 1 on fo hiwro wa galle an ɗen la weltanima foti wona seeɗa dal mecca joni oɗo taw hiwro mumen arde on inchallah ɓurta e welde tum. Ok merci beaucoup Wuri miɗo andi hande mi tampinte moƴƴa hande koma yawa hande ko a waɗani kolli ɗin tak simi buusi tun waɗa tak merci beaucoup kanko woni Disa donc kanko kadi ko groupe Doma TV woni ko tawa donc mi accay omo anduɗa moɓe ardi ɗo woni Diallo Kousi kanko kadi o hirodira e wonɓe darde émission Sabbo Hirande Diallo Kousi. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Diallo Kousi, l'enfant de Kousi Kassa. Je vous salue de la Guinée-Conakry à Sénégal, Dakar. Il doit être un rado mo iron fop modom. Hara en salmi nay cameraman be même ben kanyuma e invité be tawete be hibe jeya invité même mardol ben. Donc hara en salmi nay kadi Guido Jama be weltanam rado mo irunom. Donc haray kono wir don nom men salmi nay onon DJ Bass kadi parce que ko wori wo ko sabu adna ko sabu la ko sabu sa hande men hewtiɗo hande ka télé Jama TV ɗo ko barki Allah e moɗon donc hara Jama TV ko télé molanaɗo ɗum min samine fansuɓe Jama TV min samine fansuɓe Doma TV kadi no nandi mouradu moƴƴurɗon wona indi ɗo noon ko hirande futti Sabbo Hirande a fon ɗo ko Sabbo Hirande hara meɗen ni jamaji ɗin yoɓe jooɗo mo kala e télé mum haysi tawi woni hay goto hirtaki min fodi jamaji ɗin ko hirrande moƴƴere woni ɗo hande inchallahu mo nawna Dialay nowru holtay ɗo inchallahu en Dialay hañi ɗen futta kawreta balɗo merci beaucoup Diallo Kousi assalamu aleykum. Ok merci beaucoup Diallo Kousi merci hoyra mi weltanike ma en tout cas saɗima ko towli Diallo Kousi en tout cas mo waɗi lan impressionné par ce manière no présentori noon mi anda simi wawa ɗum ɗo bonsoir merci beaucoup mi weltanike mo en tout cas ko artiste ijo comédien c'est comme ça ɓe wawi yaltirde e cende ɗe fof donc mi aray taw e groupe on en tout cas commissare ko mi atota ɓay ko fayda ko mami fuɗɗota commissare ko honɗum addi Doma TV Doma TV mi annditi noon ko groupe zoɓe théâtre mais ko honɗum addi yon initir Doma TV ko groupe zoɓe théâtre. Ok merci beaucoup DJ a weltanama. Ok Doma TV ko inɗe noon inɗe groupe on noon inɗe on e groupe ton men o hande Doma TV ko duɗal duɗal ngal noon goto kala hino mari toon inde makko ɗen hino bokki e on Doma TV par ce que koko fop hawti ƴettatake jonne goto miɗe wawno min ƴetta men jonna goto mais min waɗi Doma TV Doma TV moƴƴi ɗin fop no signifie ko goto kala men ƴetti mo kala men ƴetti kayinde makko min addi on Doma TV no wa sa yi M on D kay pardon a waɗi D on a waɗi exemple Daouda walla Dija a waɗi O on a waɗi Oumar est ce que a faami a waɗi M on a waɗi Mamadou ko ɗum addi on Doma TV quoi. Ok mais ɗo wano inde tun Doma haɗon donc mais ko honɗum addi TV on par ce que min buylannotoɗa ɗum hayka ɗum hayka affiche aji ko ɗum waɗi mi wawi wadde TV on par ce que sinama Doma TV sikkay Doma TV no invita Jama TV Jama on sikkay ko télé Jama TV woni ko invité télé go kadi a faami ko ɗum waɗi simin waɗali Doma TV on ko ɗum waɗi mi landi ko honɗum waɗi Doma on haalnila mais ko honɗum addi TV on kadi mo. Ok TV on fof nandi ko télévision mais TV on ko yela ko yela quoi o yeloto woni quoi mais yeli heɓugol ɗum ɗon télé ko ɗum addi Doma TV mais ko ɓuuri hewde kon si montage ko Doma tumen watta min joɗata ɓe ko ɓayi an hiɗa andi groupe moƴƴo ko Doma TV min noddirtamo mais TV on ko min yeli quoi ko télé noon. Ok Doma TV ko vidéo ji théâtre woni ko wonɗon e wadde ay ko théâtre min watta ko honde tuma fuɗɗi ɗon wadde théâtre e ko honɗum woni ko waɗi saabu ha natɗon e affaire théâtre. En fait mi yewta parang on ko waɗi ha mina théâtre no welanmi taw depuis ko moni pay kum
par ce que andi ko ɓuri satte ka aduna ɗo kala ko satti o ko satti ko ɓuri satte kadi ko yiɗugol ngol si ha yiiɗi hunde kono satti o kono satti a rewa ha hendoɗa nde rewa kadi ha resi sa e mayre par ce que a yiiɗi ko giggol ngol ɓuri sattude kala golle ɗe jokkata joni min affaire on mi yiɗu ɓay mi yiiɗi noon kadi min ni si Allah jaaɓi mi wonay joueur théâtre après mi ari mi fiji mi wiwa vidéo e lance ha comme no mi yiɗiri aliya ni 224 ila weltanoma après min hokkodiri hollila lawol seeɗa mi naati e mum min créé groupe aji bus mais wona o mon yettugol film mum ɗo ko 2019 min créé mo mais alhamdulillah depuis min créé mo miɗen débrouillade min ala gabbiti kono miɗa yaadu ndoño ko seeɗa quoi piiji ɗin fof min ala mbiɗa yeeli noon heɓoji fof majji inchallah e tawde décision ji ɗi min mari ɗin min hewtay kamen fokkiti ɗon décision ji ɗi min mari ɗin min hewtay kamen fokkiti ɗon e tawde minen faala annanta hoorema changugol cinéma on min faala changugol cinéma on mais inchallah joni mi accita kadi ɓeeɗo waɗa ko ɓeydi seeɗa quoi ok merci Komo a weltanama donc ko saabu giggol yiɗigol théâtre on donc a tawra hay goto ko famille man waɗa théâtre mi tawra hay goto ok merci beaucoup so yimɓe landade ɗi question ji ɗo c'est très important parce que woɓɓe ɓe no woodi ɓe annduɗa ɓe yiyay kotirawo mabɓe walla artiste jo mo annduɗa wono par exemple mi hiwro koto Diawo en ɓe annduɗa ɓe waɗi golle labaɗe côté théâtre ceerno Coppi on nini kamɓe jogui lawon kamɓe woni ka dow hoore nini kamɓe kadi ɓe wadde golle labaɗe donc buyi yeyɓe faale waɗugol théâtre mais kadi woodi ɓe annduɗa welayɓe kamɓe naturellement donc haray walla woɓɓe maɓɓe kadi inne ɓe wonda e jama on inna anda wawi joude théâtre ɗakirɗi wonada ɓe ɗum ko ɗum waɗi ɗi question ji ɗo min lannotoɓe donc sen wi ɗon Disa min ara ma Disa ko ka artiste jo jouo théâtre depuis Guinée Conakry fuɗɗiɗa joude théâtre kono ɗum waɗi iwɗa Guinée Conakry ka annduɗa woni base théâtre Guinée si innama e côté théâtre Guinée ko Guinée toon ɓurta jama on dal ko ɗon ɓuuri andude ɗum anda ko iwa toon ara ha ka annduɗa ko pays mo annduɗa na pays naka madal ko pays étranger araga ha joni continent wonaga e waɗgol théâtre on quoi en fait haray wona digi jougol théâtre addunolan ga bien sûr ko to mi fuɗɗi jougol troupe man gonno toon ha joni ɓe ne miracle de Fouta lan hiwroɓe ɓe darde lanini en direct a weltaniɓe moƴƴa noon na jougol théâtre addunolan en fait min ko gami wonno avant de la yewde Guinée mi créa on troupe ton donc ɓay mi décidi voilà ko minen fof tawa e créeɓe troupe on ton mais ɓay fo e mum tawi ko be mi arta ga famille on ko ga woni presque ɓe ɓuye maɓɓe ko ga ɓe woni ko ɗum décidi argol ga Allah wallilan mi ari ɗimmojan goto hollidirilan wono prési amen ɗo komo Saare après mi yiidi mi tawi ɗay hunde no welanmi ha joni mi tawi il faut mi golla mi wakkilo e mum mi faala kadi gollude mi resisa e mum ko ɗum kadi mi yeeli te théâtre on kadi famille on en fait au début e faala no créude salon mais tawi ɓay andi rek koɗo wi ko joni ko welay ma kon il faut tawa ɓe sikkay kamɓe théâtre ko wano pagayi ko ɗum watta théâtre mais en fait ko golle jane woni jougol théâtre par ce que sa ala temps a wawata jougol théâtre no landi temps no landi piiji boyi kadi quoi mais alhamdulillah on tigi no yetti Allah boyi no wawde yaadidude e mum no wawde famodirde kadi e jama o machallah ok merci beaucoup Disa min nani ko wiɗa kon c'est très important en tout cas téléspectateur wonɓe men darde min anditi noon ko hande ɗe mari hoɓɓe molanaɓe ɓe annduɗa kamɓe woni Doma groupe Doma depuis ton e ɓewri ton e Médina donc ko pay koye waɗoɓe théâtre donc ɗon andi ko buyi no nana inde mabɓe no gasa koɓe komo yiyali ɓe woodi kono ɗuɗali mo ala nande inde mabɓe donc mi hiwrike kala wonno men darde donc Aliya mi hiwrike mo annduɗa kam kadi il fait partie e groupe mo annduɗa woni groupe mabɓe on o mo annduɗa woni Mamadou mi hiwrike mo wuuri depuis ton e Médina kanko kadi hoyrama en tout cas mi hiwrike kala wonno men darde ko ɗon to mi rewata mi yaha ka annduɗa woni ton e Keur Massar mi salmina o mo annduɗa woni Mama Ba depuis ton e Keur Massar o hiwrama fota wona seeɗa donc numéro no affiche ɗon so falama participude no donc na toon yew donc invité ɓe men ɓen ma ɗum kala ko falɗon men landagol donc hinoɓe ɗo donc no demen kanda woni ko 78 116 82 38 lagandi woɓɓe inayla mawɗo honnoyte DJ honto histoire ji ɗin si tawi an ɗe balɗe ala yaltude no o semaine ɗo fof mi yaltali ko ɗum waɗi o semaine ɗo ko histoire mi anda goto e siko
ɗuma mi hawri e mum o semaine ɗo mi yaltali ko ɗuɗi merci beaucoup Komo Sare ɗo gardi ɗo e koɗo mo anduɗa mo anduɗa woni Diallo Koussi mo anduɗa ko c'est la première fois min on layyiyamo e ka groupe ka layyiyamo ka groupe mum donc hono ente mi accamo présenté amen mo ok oɗo boyali ko naati kan nder groupe Doma TV mais vraiment himo yiɗi quoi joni noon ala ko ñammini siro tawde makko ala ƴakkadi joni accen woda ko yewti kankadi ko honno yiɗi Doma TV ma kono giggol addu nder Doma TV ok garam merci beaucoup Diallo Koussi donc haray min Doma TV mi nanuno inde maɓɓe aɗa ɗo min ande inde Doma TV har mi falanoma kadi wahuɓe wa Doma TV si mi nani inde Doma TV tawi mi wata accude ɓe fuutolan donc mi halfinno partie ji boussi si tawi woni ɓe heeɓi ko wayi wa Doma TV ni e beeleɗe muɗum voilà yoɓe andinam donc mi hendi information ɗo Doma TV hino Sénégal ɗo vraiment hiɓe gollude golle maɓɓe ɗe no laaɓa min kadi mi accali ha neeɓi ɓawi Allah ɗilan faala mi hittini heñam mi accéléri mi gueri mi hiidi e maɓɓe donc haray komi yahuno toon vraiment mi taw ko golle komi faala kon woni toon mi taw ko golle weltinede ɓernde ko beeleɗe woni e Doma TV donc golle maɓɓe ɗen hino laaɓa no welanmi no weltinanmi ɓernde donc ɓawi mi naati e France ɓan bus kadi ɓe weltinomo radio ɓur par ce que ɓe sabbilan e cinéman on donc mi naati toon mi holli ɓe golle an ɗe min kadi donc Doma TV ko ni woni komi hendori information maɓɓe on min kadi mi jaɓali ɓe laawomi ok merci beaucoup Diallo Koussi kanko kadi o nani ko wi kon en tout cas ko kanko kadi ko arɗo tawti e groupe maɓɓe on donc c'est très important ɗum ɗo kadi ko yettude Allah ɓawa nde anduɗa sa fuɗɗike hunde ko an e yimɓe ɗiɗo maɗo e yimɓe tato yeehi ha woɓɓe go tawti e koko anduɗa woni e hondente ari tawtima ɗum ɗo kadi c'est très important merci beaucoup mi weltanto kala wonɗo men darde Sousay Tantay Sans mi sikki ɗon andi mo darde nini wo félicitations à vous merci beaucoup Sousay kam kadi min daaray Sousay est ce que mo suusi sa andi no waɗi yombugoy billahi no waɗi yombu mo suusi ok merci beaucoup kanka de weltanama mais min na Sousay goto woni ɗo heno ɗo Sousay oɗo ko mi ñamma ko gorko Sousay signor Boka Sousay oɗa gorko Sousay signor no weltira ko Tantay Sans ko no sens wonno tantata sens kanko adi abbi iɗani mbiɗa yewde ɗon mais ñinude Sousay min ko Sousay ɗon mi haaɗi an gayni Tantay Sans ko no tantata ko pour sendidiran golma awa Sousay signor e Sousay Tantay Sans ça fait ok ko laaɓude merci beaucoup Ibrahima MC Boy kanko kadi mo darden kanko kadi mi sikki ɗon anndi mo Ibrahima MC Boy merci mo hiwrama foto wona seeɗa Amadou Diallo kanko kadi o hiwrama foto wona seeɗa donc min hiwrike kala wonɗo men darde donc wuuri ok merci beaucoup mi weltanike wontiɓe ka page Facebook ɓen donc ɓuuri to waɗgol commentaire waɗo en partagé mi weltanike kala wonno men sifre nodde men kanduɗa woni ka 78 116 82 38 émission no mari ambassadeur jo mo anduɗa kanko o ƴetti émission on ko Grand Dakar woni émission si fuɗɗike tum kanko haalnino famille maɓɓe fof émission sabbo hirade mo inne Elage depuis ton e Grand Dakar miɗani mi boldira on e makko kanko kadi ko yiɗuɗo affaire théâtre gando moƴƴuɗo dal voilà machallah ka émission ɗo saabu émission waɗi ha min andidiri mais ko gande waɗɗo cool min hiwromo Elage depuis ton e Grand Dakar min salmina bureau amen e famille on depuis ton e Grand Dakar ɓe hiwrama fota wona seeɗa donc Komo Sare hono ente guila fuɗɗo wadde théâtre neeɓi ko honnetuma fuɗɗo wadde théâtre ok depuis min fuɗɗi waɗugol ɓooyi seeɗa depuis wona 2018 min fuɗɗi mais ko 2019 min créé o Doma TV ɗo ok gila 2019 ko honɗum woodi ko réalise ɗon e côté théâtre ko min naali réalisation comme film mo réalise ɗon mais ko honɗum heɓuɗon e mum manam gila fuɗɗi ɗon jokkude ko honɗum heɓuɗon e mum fuɗɗi ɗon dal heɓude e mum e golle ko honɗon e wadde ko ok bimen fuɗɗi e mum min naali min heeɓi mbuuɗi e mum kono min heeɓi hakkille pus e mum par ce que ɗa jokka hunde aɗa jokkirani taw saabu taw heɓugol goɗɗum e mum ɗa jokka hunde a heeɓa hakkille alano e muɗum par ce que kala ko jokkuɗa no ɓeyde hakkille e maɗa par ce que handane depuis min naati depuis min créé o Doma TV on o piiji bus min ɓeydike toon min gollude kadi piiji bus toon quoi mais
ni taw men hewtal taw kam men hande to taw tono Doma TV. Ok, non sa yi milandi ke par exemple gila fuddi do manam est ce que on organise piji programme ji ma dum conseil de anduda ko no jeni de hore mon parce que mi yey don invité souvent e concert ji mais est ce que honno réalise don e on côté ko non jokkude ko si on wadi concert ji ma dum ko honno woni ko waddo ngi mum way mais invité ma concert ji der Sénégal lo seda mais invité kadi walu mariage ji inde wonde me yande on Cameroun kana otagol mais en fait kamé yewota be joni me respect be teddini men en plus ka hedda don himme yaha be weltina men min nabe be men golle amen mais be wodi ko be jonta men ko weltinta men kadi quoi be courage men ko mon wadde kon men yaha kadi men wonna be kon be fadirano kon non men tun taw men tagata concert fi amen mais non men notade be invité men me yaade ok jon disa mais arema disa ka artiste jo jouer au théâtre mais yi da wadde dum honente mais de da wadde collaboration e wobbe wana o mano da woni grand bayla mais salmina mo depuis ton e grand yof donc men hiwrike madame on kanko kadi donc disa mais yi théâtre ji goddo wonda e joude e harana ka groupe Doma TV dum non ko honno woniri din collaboration ji don ko wono no wiruda no DJ ko bayla donc grand jam moƴƴuɗo e an machallah lan hiromo depuis Keur Massar o weltanama moƴƴa noon sa yi ɗin théâtre ji ɗimi jouyi dayno e makko ɗin ɗon mi jouyi dino ɗi e makko avant de lan natude Doma TV mi fuɗɗi joueddude e makko ko saabu président men ɗo waɗi ha mi andidiri e ɓen ɗon mais ɓen ɗon ko min jouidi tawi mi haldale ɓeɗo taw mi naatay ko troupe maɓɓe mais tawi mi ari mi jouaniɓe mi ar mi jouaniɓe ɓe yinɗon ɓe yiɗin ɗon vidéo ji am ɓe noddi oɗo après o inni lango yomi yawmi jouanoyaɓe mais ɗum ɗon ari windetaki taw ko nder groupe Doma TV ok joni ɗin projet ji ɗon ha joni ɗa continue on projet ɗon non projet ji way ha joni ɗi continue ɓay sa fuɗɗanike goɗɗo kan so tawi surtout si kan woni actrice a taway actrice ɓe ɓen a taway a wawata accitirɗo on tigui ɓawo alhamdulillah bayla kadi lan weltanimo moƴƴa wona seeɗa no foti wona seeɗa mo walliti lan e wallu théâtre on par ce que o nodday lan o jonnay lan conseil o jonnay lan andantana hoorema komi wawira gollitirde dal alhamdulillah ok merci beaucoup déjà on question don donc so falam passé ko de wuri da way to attitude ligne kala fala do noddude nodda men kanda woni ko 78 116 82 38 mais avant tout yahay wuri ndaro duma élément on tusukun nder golle mabbe ko anduda ko be jokki kon bawde anduda o kongol ko seede mi de way halde do jama on nana jaba kono wobbe ko sibe yiyani hore mabbe sibe wa jabude donc hen ndaren élément toso ko joni élément seeda won tun wurti da fala seeda won tun après arteng continue yewtere nden e surprise ji ɗi annduɗa groupe on ɓe ari ɗo ɓe addanori en kadi yehen daren élément o joni arten Ablay a yaftolan Ablay angemi wona hande gila mi anduma wona hande waɗan ɗalan kono ɗuuɗi mi watama yoɓugol Ablay maria waltolan en mboɗi quoi o fandi o haysi ko 50 000 mi jeejima Ablay taɓe yaltana suudu kam won ɗon bawɗo fi mboɗi Ablay wallan fi Allah andi bari argol ñande lumo ɗo yimɓe 20 000 10 000 50 000 ɗum na solution non mbaɗin ko Allah waɗa mi wallugol no na solution non ɗo ɗo mi hokkordema ñande liƴƴi accimolla ma honno yumgol a faami Allah voilà mi landi ko ƴoƴuɓe woodi ƴoƴuɓe karmakoɓe mbari no ko karmakoɓe kon tawlu fus est ce que no ɗum nasiri nasiri ɓe ko yiɗano darni ɗo fo étage ji ɓen gollirɓe ɗuman noon étage ji ɗo fof ala probléme voilà andi ɗo Medina ɗo mbuɗi buy falla ka ko mbuɗi buy ka ko mbuɗi seeɗa falana kam ɗon mbuɗi buy fala mbuɗi buy fala buy ɗon ɓuri hoyde ɗum ɗon ɓuri hoyde min mo ari kan ɗo kono noon condition ji ɗo e mum koy a waɗi prêt kala condition ɗiɗon waɗa ne a waɗi prêt a jaɓi a wacca hakke tan acca hakke karam koye
Tumbuto juuɗe ma ɗe sooɗoɗa sooɗo juuɗe ma ɗe laaɓiri yoko ɗum jawdiraɗi joni yeeso darna o golle condition men mon ɗo ɓeeji ɗiɗi a addanayla yumma ma illa wona ɗum addanala ko ɓurɗa on weldude e mum yaruɗa tawɗa anndi oɗo on ono ɓuri weldude ko no ƴawdata ko no joddata ko no mawdata ko no yewdata piiji ɗi fof anndi kala goɗe ma ɗani kala goɗe ma addanala ɓennoɗi karam koye nena gara ara on gokkaramen ɓuri karam koye nena suɓo ɗon heño inna jaddi yiɗa habbago nena nde karam koye nena karam koye gore jama waɗani ma aywa gonɗo wiyete Ablaye wiyete gonɗo wiyete wola laabi tati wurta Ablaye karam koye Ablaye yaay Ablaye mi ata karam koye Ablaye may Ablaye may karam koye merci beaucoup Ablaye Mayi merci beaucoup Ablaye Mayi ali Ablaye no ɗo no fewtodiri amen donc mi hiwrike kala wonno me dade ay nayi goɗɗo no ka ligne allo assalamu aleykum allo assalamu aleykum on jarama de tan ala ton o jantun onon ka tan ala ton on fo yaali alhamdoulillahi no famille on jantun alhamdoulillahi ok honno makete ɗon ɗo noddamen hon to aray ko Lomfor depuis Medina de OMB family wonamo kala from Sirabaya hakkude Allah wonamo kala hakkude Allah bienvenue homme fort voilà alay ko comme stare e disa miɗo hiwroɓe fota comme yodde makko merci beaucoup l'homme fort de hewrita weltana ko a hewri ɓe joɗiɗa ɗon men fop ok haray miɗo hiwro disa miɗo hiwro fof OMB family fof no hiwro ok l'homme fort a hiwrama a weltanama mais weltani on fof on est ensemble merci ok haray miɗo inandi courage gollelen no foti no laaɓa merci merci beaucoup OMB family ok alors ok merci beaucoup waɗande OMB family Soma TV c'est la même famille quoi wallahi ko gonga ma merci beaucoup ok haray mi hiwrino on jarama ok l'homme fort konto on ɗamen darde ka page Facebook walla ka télévision Lomfor nane no darde on ka Facebook quoi mais ok ballo téléphone kam mi dara on ha mi nodda on mi dari on seeɗa ɗon ɗo komo hiwroto après noon joni min mi acci mi nodda joni kadi mi yalta ka Facebook mi nodda ok min ni ɗanni ka partage te ɗon ka eyyi awo partage ɗimmoɓe ma ɓe fof ɓe hen ɗo ok inchallah joni ok merci beaucoup a weltanama merci beaucoup l'homme fort ok merci beaucoup o weltanama kanko woni l'homme fort ko depuis to Medina kanko kadi mi anditina on ko ɓe invité ɓe men ɗo ko Modina toon ɓe iwri donc haray kala falaɗo kadi participude ɗo wami noddude kanɗa woni ko 78 116 82 38 min daari ɗo vidéo goto mi yiiɗo artiste jo mawlanaɗo kono ado miɗo landaɗo film artiste jo mawlanaɗo mi ƴetta o téléspectateur jo mawlanaɗo allo salamu aleykum salamu aleykum waaleykum salam on jarama de Dijon jarama wa nala ton jamtu nala ton alhamdulillah qu'est-ce que je puis faire pour toi aray ko wisi KR VIP wisi KS VIP eyi ara meɗen salmina ɗon onon ɗon jooɗi ɓe toon ɓen fof ok min salmintinima meɗen salmina ɗon kadi ɓe jooɗiɓe ɗon ine teɓe comme sare ɓen he kere komoɓe ɓen komoɓe merci beaucoup akadi hay wino ok ara imo ɗon komo yewdema merci beaucoup hono ko wisa yuro ɗon kadi 10 à les 10 o wiisi a weltanama mi hewtike ma min kadi foti wona seeɗa la yuro ɗon kadi grand gango monsieur Koussiou Merci beaucoup, merci à toi, vraiment no weltana. Merci bien. yuro ɗon kadi commorsare commojo amen on merci beaucoup merci comme wonta vrai quoi ko seeɗa watta si ɗuɗo quoi merci beaucoup wisda weltana ɗon komi conseille aɓe dal koɓe encourage ara wiyaɓe tun dal
yo ɓe continue golle maɓɓe ɗen ko ɗum ɗo on l'essentiel on quoi goɗɗo kala ko jokkuɗa ko ya continue rek inchallah day baax bu soɓe Allah. Ok, merci beaucoup a weltanama. Merci beaucoup DJ merci tawge ɗo kadi. Ok, merci beaucoup a weltanama mi weltanama Merci beaucoup. ɗe noddamen hon to ka an kadi ko Medina. To ko Medina. Ara miɗo ñamde ɗon spaghetti ara yara spaghetti. Ok, merci amin ara yargol spaghetti womo ñamude spaghetti ara yara spaghetti. Ok, merci beaucoup weltanama foto nasir en tout cas continue noddo men ka 78 116 82 38 mi yiiɗo vidéo honete vidéo ka ɗuma ange honete ange poccol ka ange poccol kono mi yiiɗo kadi appel goɗɗo ko kadi allo salamu aleykum. Salamu aleykum. Wa aleykum salam. DJ Bass. Yeah bro. Paykum Fouta. Paykum Fouta no ɓe Fouta waɗi. Fouta fof no jam. Ama mi landotako makko honto wonɗami noddude ayni Paykum Fouta ɗa Fouta ka. On ndi no Fouta ni. Ok, honto e Fouta Fouta Toro Fouta Diallo Fouta Masina. Oh no Fouta Diallo me woni. Ok, keɗo ñama toon torenama yara kosang. Ok, on the président comment ça do la euro moɗon. Ok, comment ça? Merci beaucoup la hurita. Disa bobor oɗon ko bébé annon ka. Ok, Paykum Fouta kadi a weltanama. On doit o kam woni iɓe ɗon. Non to monsieur. meɗen ɗo monsieur. On hiramo weltanama quoi. Merci, merci. Foti là-bas billahi Allah nawro yeso quoi. Allahumma amin, merci no kana weltanama vraiment ko non ɓuura No DJ weltanede. Bass an kadi a weltana quoi fota wona seeɗa billahi. Ayi de hande mom hande o yi laway wa gettogal ɓuɓɓinagal hande la waɗi ni. No Hande hande mi joni mo fo. ko ɗum won toon. Hande mi Président comment ça hein? Président Président to. Président waɗana noon goɗɗum hiya quoi. Ala problème. Min ni Jala joni. Paykum Fouta. Fouta. Naam. Paykum Fouta ko ɗum mo mayde hande laway wa gettogal ɓuɓɓinagal hande mi tawaka histoire e fus. Tawju. Mi tawa waɗali fus. Oya Hande weldijo am waɗi fus ɓe o waɗali hande ko ɓeɗo woni ko watta ko fof. DJ Bass on ɗona ko ɓaccidiɓe kamɓe tun. Non il faut ko ɓe adda ɓe yaltina ko surprise ji ko ɓe addandiran kon koko wonɗa innude ɓe waɗana e goɗɗum ko ɗum mi faala e ɓe waɗu. Awa président comment ça maccidima ɗo waɗana goɗɗo nani. Ok Ala problème. awa waɗa e joni. Ara chaque jour a yaha télé. Ala problème. A welta sala jaɓe a welto. No président ande ange holma ane to mouvement ji maɗi ka. Yi tahawju min numa ka. No la ande ango nga fokkitigo na o ala yiltowoma nini. Merci joɗo heɗoɗa joni. Kere Partage. Oh non enente Paykum Fouta o fokkiti anda tun siko avion ma siko auto ma siko hélicoptère. Oɗo ko tere mil mo ƴettande. Ok merci beaucoup a weltanama. Merci beaucoup on weltanama billahi. Ok merci beaucoup Paykum Fouta o weltanama fota wona seeɗa donc min hiwro wontirɓe Guinée Conakry wontirɓe kam moyen Guinée wontirɓe toon e Fouta Diallo ɓe hiwrama fota wona seeɗa ɓe annduɗa sa hewti Fouta ɓe jaɓɓotoma sadi ma ko tooli ɓe wernitama hode tew ko san ɓe jonnete yara donc ɗon andi fulɓe Fouta dal min fulɓe Fouta dal wamum en ɗo e Amérique ngari e ɗuɗude teddugal e ɗuɗude wa maɓɓe ala donc haray kala faalaɗo yeddude o ɗon goto wata yeddugol ay nayi goɗɗo ka ligne allo salamu aleykum fimi inni en ɗo e Amérique ngari ɗuɗude ko pullo ala ça je prends mon responsabilité allo salamu aleykum ɗuyde télévision ma o ngaɗo ɗuyde télévision o allo Waalaikum salam, no jam. jantum tan ala toon Alhamdulillah, ko tanta essence. tanta essence a tanti ɗo hande no way no welde Nane on landi ko taw tan ko sanji ko won do dari wala ngol ko bon tanta essence. Halu No do andi tanta do nga jantro ko pewndi. alhamdulillah no ɓe yoofo waɗi Wara vraiment meden sibude on do. La hewro don taw fadi ko taw 10 ans. Vraiment a weltanama moƴƴam hiwritike ma. allo mbeɗa jentima Are meden sibude on do vraiment émission mo ngon no laba. ok merci beaucoup weltanama are do batti ko no hewra. Surtout 10 ans. Merci koye goto. Are vraiment la encourage on photo na seda quoi parce que ben c'est l'union qui fait la force. Himɓe si hawtiti waɗi groupe tawi woni yimɓe pamodiri yimɓe yurmodiri are ko wiyeten ko Allah nawro yeeso nawra kala jokkuɗo affaire finalement o way c'est comme ça la yuro ɗon kay komo saare kanko mi andamo moƴƴa kanke ɗo andala mais o ko goto c'est la famille. Ok merci beaucoup weltanama
vraiment mi yurno on quoi parce que nakita on taw continue émission mongo. Ok, merci beaucoup. Ok, merci beaucoup. O weltanama kanko tanta essence kanko kadi ko artiste waɗo théâtre donc ɗum ɗo kadi no wela men. Allo? Tante essence. Ok, tanta essence. Ok, a weltanama. Ok, merci. O weltanama tanta essence donc Allo? Allo oui, ɗuyti télévision ma o. Assalamu alaikum. Jigo Bas Mawdo Fouti. Taku seeɗa ko mbo ko Aliya. Are ko min Aliya borom Doma TV. Aliya Doma TV. On no way no weldema. Alhamdulillah no welde seeɗa mi wuri kon tam lande ko sara idan jam. Mere jam alle goy. Alhamdulillah. Alhamdulillah lande ko mi cewni to nami bolle le laba. Merci beaucoup. Merci. Nous remercions le président avec le monsieur Kousi Kassa et notre actrice Dizabi. Merci. Voilà. Merci beaucoup. Ok, Avec plaisir. Mais welti ke moƴƴa non. Donc hara wi programme bi madame 224 gala ngadi ka be suudu do ma ka nice. Ok, merci beaucoup. Merci Ibrahima. Alia. Ok, merci beaucoup je vous laisse. Ok, bye. You was there mon tayo seka. You was there. Ko jurol mo. Ok, merci beaucoup. Jusqu'à maintenant. Ok, merci beaucoup. En tout cas, wuri stay got no ka ligne a jonna lan goto donc après. Allo, salam alaikum. Wanamo kala fijira baya gorko sultan senior hiro fop lamdo fop sino jawi tuma kadi go dar tongo fop e gota chaka akkunde Allah mi hiwtike fop me lando so tawi da e jam fop konto wonda min noddite fop ko hombo ara gorko sultan senior depuis medina kadi ko fop non de windi famille ko fijira baya. Ok, a weltanama fop ko hono yiɗa émission fop hiwro mo falɗa hiwrade fop. Vraiment ara la wertano non fop tare diga e conseil yaɓe kadi hunde ko seeɗa par ce que yimɓe ɓe découragé ɓe tono ka fewɗa ɗo mais yoɓe andu tout tampete se wela quoi hunde kala hunde metta si wela mais yoɓe wakkila ko seeɗa quoi. Ok, arali welu goltum arali metti goltum. Ok, Sousay Junior a hiwtama weltanama. Merci beaucoup. Vraiment ara ko wakkila gol afeji ɗin kadi andita ko seeɗa hande mawɓe ɓe keɓata waɗe par ce que si ɓe yiide waɗa ɗum ɓe nayi ko bononda wonne kono ko seeɗa ɓe andi nder ton enen ɓe gandi nayi bononda wonɗen quoi ayi ka mais ko seeɗa rek ara en hawjani. Ok, merci beaucoup. A weltanama. Vraiment ara weltanama nder ton o fof ay goto accaga quoi. Merci beaucoup Djiby. Ok, merci beaucoup. Gorko Sousay junior o hiwrama foto wona seeɗa depuis to Médina donc wuri men ɓayɗa andi ko temps ko programme donc e wawa tun concentrade e invité ɓe men ɓen no wodi ko ɓe addani men surprise molnaɗo ko min accamo ɓawde anduɗa téléspectateur ɓe ɓen weltini on par ce que téléspectateur ɓe weltini on ɓe ƴetti téléphone mabɓe ɓe noddi on ɓe weltini on onon kadi ɓawde anduɗa so goɗɗo weltinimaɗa dowamo kadi yoɓude weltare donc ko honɗum weltini toon téléspectateur o men darde émission Sappo Hirande wuuri ƴetten on noon taw on tuma yeehe Karol. Allo, salamu aleykum. Allo oui. On jarama tan ala toon. Jantung dama jam. Alhamdulillah. Honno ma keteɗa no noddame honto. Ok, Abdoulaye Bari Alliance Pay ko Fulawa. Ayoro ɗon commissare. Commissare. Merci beaucoup. Lana dan depuis Almadi Ngor. No ɓe Almadi waɗi. E foyi ɓe jam alhamdulillah. Ok, bisimilla ma ko an tun jenta ka émission Sappo Hirande. Ok, donc ara lan hiro commissaire hiro déjà weltano andije jon weltano kadi o grand jon ɗon donc yimɓe du courage donc ɓen tago ɗon est facile mais tout est possible donc koɓe wakkilo ɓe nanga ɓe salo accude quoi kala ko yiɗa ko seeɗa rek hara avance quoi. Merci donc ara ɗum ɗon mi wata ɓeydude. Merci beaucoup. Voilà, nous non wata ɓeydude hande kay affaire adnan fewndi ɗo adnan 21e siècle donc en jaka yeltade konno ɓawo donc wala en ɓeyi citude ɗi piiji mawɓe ɓe jaɓataɗi mais donc enen ɗe gandi avantage men on ko ɗum on jeppeten quoi. Ok, merci, c'est un bon message. On est ensemble. Merci beaucoup. Ok, donc ara la weltano fop. Ok, merci beaucoup. O weltanama depuis to e Almadi. Ok, merci beaucoup. Weltanama pay kum fulawa depuis to Almadi donc joni concentré to yehen kanduɗa woni invité ɓe men ɓen commissare Disa Diallo Koussi ko honɗum woni ko addanoɗo ɗen téléspectateur o men darde émission Sappo Hirande wona yimɓe. mi jombuma min nal alhamdoulillahi rabbil alamina. On duwa kale haalde ɗum ɓayɗon andi ko moɓɓe gokkidiri en min de miɗo minni alhamdoulillahi rabbil alamina.
hasi ko mabbe ko dire me ko en do wondata ko fudan kada weltinelande wonde kono woni alay jabude faamodire milla wadde ko mi waawi kon fof ko noon alay jabude faamodire ala problème en faamodire sella jabi joni mi accima do la ngar nani a yaade golle mi ara mi tawade faali la andi no wawda non o haram boyo yaade habbo nani andi o jiwo ndara o mi wata wondugol e ko gurda ngan il faut mi jomba dimmo kono non haram mi jombirta dimmo parce que o kan he problème ji de imo wa nyama kure billahi mo wa nyama kure mo wa koti mi danta ko jemma mi danta ko yorom hay mi arti golle mi ta kam photo na camera o grand joan goto no to habbo joni on do mi noddamo o jonna mi solution parce que on no mari solution ji de allo grand allo oui grand on jarama o jarama no marsude on e jam alhamdulillah nala to alhamdulillah no madangon goy ha grand ouais bala du dingol hala quoi non min mom hilan fala be ngo mo metti lan cet mi da makki ko sab mawben joni no hilan fala jombugol dimo ta problème fu so wadale jombugol dimo wara problème fu so wadale joni no haray d'accord donc andi sonna be joni no wodi ko be hulbinirte be hida e gorko ko nara no wodi ko be anyindirtom etti hulbinira on sonnajo ma joni bayla do salike jombadi mo ini mo da fal an da fala hebude bibbe mi fami mi fami kasi don dan hulbinirta mo do andi jubbe meta hulbinde mi fami kasi sawoti wolani mo dum dom o retiro joni gonga makungol hebano jombiradi mo andi jombugol dimo no foti parce que fiondum sikta hebi dimo wonde ayi tun so suppuji hino arato arabe fodon traffic gigo messi ko goto ko sonya to wonta merci grand jong a jarama Allah merci bien kun den ko imote de galle si Allah yussi mayal merci bebe a jarama jarama jam tun no bebe billahi wallahi hande don da welami ko no wala ni no welami mojja non hande non do weltide no hande mom no mi yurmani no billahi la yidu mamodi hande kadi kala ko monno ma acca nan quoi awa alhamdulillah ko ɗum ɗo mi falano kala ko falɗa ka suudu ɗo landolam mi jonnete antum min tum ellala mi faami joni ellala joni noon bébé no wodi hara ko mi faala ya wannande awa haale lan jenti bébé lan faala de wanno noon seede an kadi deydi lan joni min andi ko mi faala mi faala ya heɓana lan faala de ɓiɓɓe min lan faala min haasi ko 30 personnes ɓiɗɗo la ilaha illallah muhammadou rasulullah kono mi wawirta heɓude ɓiɓɓe 30 personnes min no mi fotata o reeni noon hinon min janɗiri ɗo ni womi mi puccintina kay ɗum nanguino yiɗi lan ko 30 personnes mi faala mi wawata heɓude ɓen ɗon 30 personnes si tawi ko ɗum ɗon ɗaɓɓe goɗɗum go solution ɗo reeni no mi fotata mi janɗa ha ko ɓiɓɓe ɗiɗo pet mi wawi heɓude awanga yiɗa lan waɗnan komi faala kon mi wawata joni noon beɓe ɓalle wata ɗum joni abo mi ɗaɓɓa ko wallidira ka joni inne tun ɗon faala jombuɗo yahe jomboyo min on ko ɓiɓɓe ɗiɗo pet mi wawi heɓugo yahe jomboyo joni mi jombu ka newnani on par ce que ɗa andi bébé ɓen ɓiɓɓe non fof mi daara jangowo mi daara joueur ballon joueur basket waɗo théâtre ɓiɓɓe am ɓen fof mi partage ɓe kala ko andanta hoorema nafa e leydi nafa e guine en fof ɓiɓɓe am ɓe fof mi classe ɓe pijini joni noon a wata ɗum haba mi jomba ɗimmo jom beɗimmo mi newnani on a newni ka mi newni awa ayi o joni ala probléme ko ɗum mi haalanno kun deyum allo koto allo oui joni o jomo mi haalnoma haala mum yo ar a joni haala mawɓen yoɓe humude o galngal alhamdoulillahi rabbil alamina resisine resisi ko ɗum mi wolanma ayno joni a hettoto joni a heɓay joni ɓandu a juutay kadi a labete a rawna hey ɓandu ma ɗum foppo hen toto kono siko debbo goto tum ko andi sa jombi ɗiɗo hara hakkite ittugol dépense mo be yaha ɗaɓɓi trafel accu ndara so tawi ko mimɓe ɓurata hiɗude hara mo be no doɓa tun ko sora mais siko goto pet sa nadal jungo ngon ka jiifa yaltinɗa arrêta mo waɗi ka dangi sabu ma ɗon cikko ɗiɗo no andi o ɗaɓɓoyay merci du courage petit jarama ouais accuɗo rek kaɓe ɗeɗa ɓe rewɓe ɓe nanta hoorema ɓeyna goɗɗo gorko jombata ɗimo allah ne yamiri en jombu ha nayo on ɗomino ko goto mais namen porto de ok merci beaucoup ok merci beaucoup mi weltani ke kala wonde date donc est ce que song no mari importance donc mais min ko ngalɗinimmi tun ko honete ko no ɗumanirɗo no honete no solution mo waɗɗo gon fi innugol ko honno on solution ɗon par ce que a expliqué innuɗa yo innu ɓeygu makko ko 30 mo faala heɓude 30 ɓiɓɓe ka fiyo debbo on
si debbo yeeya andi kañum ɗum noon c'est impossible wawa innugol joni ɗaɓɓe goɗɗo go ɓeydi toon fi mi heɓa 15 on ɗon heɓa 15 ka joni on ide ɗon ko honno woni on message ɗon merci on ide ɗon par ce que hino jeeya e ko fewndi ɗen ka adna fen ɗo ni a yiyay rewɓeɓem hara ɓe hiiɗi gorko mo ɓe wondi on mais tawete no ɓe hiɗirimo noon ɓe hiɗiri o gorko on waɗanɓe ko ɓe faala kon kamɓe ɓe hiɗirta noon waɗangol on gorko maɓɓe ko ɓe faala kon c'est à dire ko andi ko wenta kon ko giggol ɗum ɗo ɓaawo guite ɓe hollatamo so tawi woni himo jooɗi ɗo joni ɓe famki ɗo ɓe yiɗimo mais so tawi woni o hucciti woɓɓe maɓɓe voilà woɓɓe maɓɓe a famata o systéme par ce que systéme debbo satti donc noon sa propose ani debbo a falama jombude a propose animo ko anduɗa ko wawata marsude hino ɓuuri nde innata a waɗa e forcé on hiiɗo haɗa ko kanko jonititama lawol ngo tigui ko ɓasi ko ɗum waɗa ɗum wawi disamina to jiisa an a jaɓay ɓe daroɗo ɓe haala ka haala ɗo fof an ronka heɓude ko jaaboɗa ɓe no ɗo mi ala feere par ce que ɗo si mini wata ɓe jombu ɓe piyaylam ɓe yaltinalan ko galle hara mi perdi modi an jonno yomi accu ɓe jomba ɓe adda ko galle ɓe accitanmi nder toon mi wona ɗo mi wonda e ɓiɓɓe am ɓen ɓe ɓerɓe mi heeɓe ok dije ɗona yiɗi makko par ce que mandi komi teguima ko o wawata ɗum min giɗa andi ko ɗum mani min 30 ɓiɓɓe ɓen ko landima 30 ɓiɓɓe ɓen milan sikka a innayno si tawno a innunomo par exemple harɗa faala ɓeyguma yo heɓana 30 ɓiɓɓe la waɗi d' accord goye sengo go par ce que goo a heɓay taw 3 personnes guine nini ɗe mari probléme président gouvernement ɓeydata wone ko gouvernement équipe men on ala moƴƴude nini national en qualifiali mondial donc kadi a heɓay taw jelu a heɓay 10 jours ɓe anduɗa oye wonay bete oye wona Sadio Mané oye wona ɗum oye wona ɗum mala woni jiwon stade mala woni jiwon fondano jiidagol no jaɓata ara il faut ɗaɓɓago de non min ko so tawi mi d' accord ay on 30 personnes ya innu ɓeygu ma yo heɓan 30 personnes ko ɗon momma haadande a faami ɗuma honente ɗuma honente gouvernement on a heɓay ɗon 5 personnes wona ɓe gouvernement ka équipe national itta e wonɓe toon ɓe fof hay do morla e silla no andi ɗon dj ko holiri ɗum ɗon ko fi yo débraso yare ko fi yo heɓu solution no wawira jombirde par ce que kanko tigui mo andi ɗum ɗon c'est impossible wawata marsu joni a milanoma de taminanoma onon on feeli debbo goto innu ɗon rewɓen ɓe par exemple ɓe hollete ɓawo giggol ɓawo guite ɓe yiɗa affaire sina yaga sar manam ɓe sa inni ɓe fi jombugol ɗimmoɓe salo mais est ce ɗa andi kadi ɗa wonda e goto hara on ɗon sitta wonduɗa e makko edi wonduɗa e yimɓe ɗiɗo hara probléme ji no heewi e mum quoi ko ɗum ɗo woni ɓe andali kamɓe way no wawi wonde har sa jombi debbo goto on ɗon hiɗa wonda e makko ɓuuri si tawi a jombi e 2 ou 3 ha 4 femme mais ça dépend no président yewtiri ɗo ni si tawi woni kanko sonnajo on o faalaka jiidade par ce que no woddi e ɓen sonnaɓe naɓe fof kono no wodi e ɓe sonnaɓe taweteɓe ɓe hiɗata jiidanagol gorko maɓɓe on donc a wata fewtude on sonnajo inna ɓay a jiidotako mi falama yaltinde ɗo o donc ko honno solution watamo jonnude a tigui tigui o miɗo fala jombugol debbo ɗimmo si tawi woni o salika par ce que ɗen toto kamɓe ɓuuri maɓɓe ala e jogagol doole ok kono somi faami ɗo o test ɗo ko faala e innude ko suuɗon ɗo kon ko debbo on o heɓa ɓe heɓidali ɓiɓɓe kamɓe ɗiɗo kanko e modi makko walla ɓe heɓidi ɗum ɗon haalaka kate non ɗum ɗon haalaka kate to mais hinno message on voilà ko message voilà ko message ni donc on andi si tawi woni kanko gorko on tigi himo hatto jini e debbo ɗimmo hino adda sugu ɗin action ji nder toon hay so tawi woni innaka debbo on sali heɓude walla sugu ono ko natta sugu mum min mi tawa tum mi faalandugol joni o ini 30 ɓiɓɓe oɗo no mari jelo tawa pour yomi andu nomi classé o mari ɗiɗo pet non ni ko ɗiɗo ɗum noon yonata e galle yimɓe ɗiɗo yonata e galle kadi ko juuɓe ɗiɗo kadi fayde ɗum nafa ɗum ɗuuɗi ha kono no hawri ɓay si cuurbi yalti yeehi ko ɗum kadi heddi toon nalaɓi poste aynnayi goɗɗo no ka ligne allo assalamu aleykum il est parti merci beaucoup en tout cas min de ko minata kon jombugol rewɓe ɗiɗo ɗum ko enen koye dina l'islam fawi ɗen nde wawi ɗum wadde kono attention yaade la jalousie de nder to gante rewɓe minen min hulata ɗum ɗon fi jalousie on ko fi debbo kono jalousie de he ɓiɗo gorko suusay a daroto sa jombi rewɓe nayo ɓe rewɓe nayo ɗon andi ɓe inni hiɗa hani fonnugo kamɓe rewɓe nayo ɓe jombuɗa ɓe mais hiɗa andi ɓenɗon rewɓe nayo ɓe fof ɓe wata fonnude giggol ngol kadi e ma n'est ce pas
joni le iɗen andi ɓiɗɗo gorko on ko ɓuuri hiɗude ko on debbo wawɗo mo fijirde wawɗo mo dankade on tambitoromo no gorko hiɗude tambitorede noon non ko côté rewɓe sa adi rewɓe ndi ɗo probléme ji maɓɓe ɗin ɓe ɗon ka weldude ko ɗon mi faala yongar voilà e côté rewɓe so tawoni ɓe ari ɓe salike weldude kamɓe ɗiɗo ɗum kadi no ara ça dépend hara ko e maɓɓe kamɓe rewɓe ɓe woni ma ɗum hara ko e ma an jowma galle on wawata wonde est ce que mais non woday welduɓe seeɗa hara jomba rewɓe ɗiɗo hara ɓe weldi hara kamɓe yadata ka maketi e ɗum aɗo yiya ɗum kadi ka ɓe ɗum kadi no wawi wadde ok fawe ɗon jungo mo ngon aynayi goɗɗo kalin allo salamu aleykum allo assalamu aleykum allo assalamu aleykum oh il est parti merci beaucoup ɗum no woodi disa ka eyyi no heewi tew min lammari tantiraɓe depuis ɓe guine kamen to mais kamɓe ɗiɗo heɓe weldi ɓe wondi hay e suudu turu avant modi maɓɓe no heɓude jawdere ko chambre goto ɓe marno mais ko ɗon ɓe wonduno ha tawi modi maɓɓe joni heeɓi jawdi boyi waɗaniɓe mo be maɓɓe feere ɓe welduno kamɓe ɓe weldi kamɓe ɗiɗo yiɓe weldi moƴƴa moƴƴa ɓe wawi wa aɗen e jaaja mum nene goto min ɗo hari histoire goto ɗum ɗon komi yiyani hoore rewɓe ɗiɗo ɓe weldi ha ɓe wi kamɓe yadata ko sinaɓe kamɓe yadata nokki kamɓe yadata makiti kamɓe yada ɗuma mais min ndi ɓe no weldi kono ko hombo année sax ɗum waɗi ko côté 2011 2009 on tuma patemolo ko e oɗo marama keso yalti sinama ko neeɓi o laaɓantama non ko gimol ngol yaari noon min ɗo ɓe andi humani ɗo meɗen andi a faami mais ko honde tuma min alɗi woni ara noon mo mari ɓiɗɗo goto ɗim honente ɓiɗɗon ko paykum ɗimmo no mari ɓiɓɓe ɗiɗo a faami joni noon ara noon ɓiɗɗo makko on waali hoyɗi a faami hoyɗi ari hoyɗi maƴi ari ka nene mum no wulla nene makko inni boburan ɗum kono woɗa wulde womi hoyɗu nene makko inni mo hoyɗugol tum wonɗa e wulde ni fanki tun inni nene yiɗani ko ɗum mi hoyɗi baabe an no piide sina no raɗaɗe ɓe te kamɓe on nene pay kon ɗon e sina maɓɓe kamɓe yata makiti kamɓe yata fof ta oɗo marama oya binta oɗo patemol ko yimɓeɓe ni modima sinama ko neeɓi o ɗumannotoma o janfotoma joni noon pay kon wulli ni ko mi hoyɗu tanti yan voilà tanti yan baabe an no piiɗe ɓe no raɗaɗe ɓe ande haade o fuɗɗi kesonkande pay konku kono inni baba ar walɗa ga gantoɗa koyɗol ngol yo yaltu andi koyɗa kon quoi en fait no woodi ɗum ɗon no waɗa mais est ce que haray ɓe yadata ni tum fi jama ɓe weldi walla saaro deme noon quoi hara ko c'est à dire ko ɓay ko enta ko jogorgol ɗo peɗa ŋañora wombo andi haray ko noon ɓe wayi haysitede mawne ɓe haaɓi ɗum feeñata quoi par ce que min kalle yiya ɗum côté kamen ton wonani hara ɓe heɓidini ɓiɓɓe so ala ɗon danko ɗo ɓiɓɓe lootaɓe debbo to so kon inda ñanon jaaja min piiji fof mi yi kamen ton mais hande stade mamna jombi ɗiɗo e ko an gorko on duwa hollugol ɓe lawol ka ɓe rewata par ce que hande ara noon inna ɗimmon inna ara noon jaaja ɗimmon inna ara noon jaaja min mi yiɗum noon inna mo jaaja e hawti ɓiɓɓe ɓen si o yeehi marché oya loote ɓiɓɓe ɓen si o yeehi marché o defa si o yeehi nayyi oya préparé fop ɗum ɗum mi yiɗum ɗum se jigguidani nen vraiment ko wayla weltingol déjà voilà mi yiyay ko commençare haalo ko ko mari importance mais mi lanto ko an mi lanto question fiyon ɗum rewɓe par exemple si ɓe jombama ɓe yeehi ko modi maɓɓe a nanay porte no inna bébé a faami woɓɓe na mon amour kono enen innen koto pourquoi enen koto way no woodi andi koto on ko mawɓe men ɓen koto wuuri ko mawɓe men ɓen tawruɗen innugol koto koto wuuri koto komo a faami kamɓe ça veut dire que innugol koto ko teddugal woni innugol koto mais hiɗa wawi teddinde moodi ma hara wona innugol mo koto min ɗo min e hoore am minnata moodi han koto ko bébé non haysika ɓurure jombaɗa sika ɓurure noon ta henno bébé haysiko ko ɓurure minnata bébé minnata ɗum ɗon ko min e hoore an andi goɗɗo mi noddirta ok merci beaucoup donc ko histoire tum parenthèse mi gandi teno no woodi ko fewndi nini eɗon andi le 21 le 20 arowo ɗo coupe du monde woni ko fuɗɗoto première journée ji ɗin ɗon andi ko équipe pays organisateur woni ko jowata woni Qatar e o mo anduɗa woni Équateur kamɓe attato joude mais mi anditina on lundi le 21 ɗen andi ko ɓawde anduɗa ko Sénégal ɗo wonɗen pays de la Teranga pays mo anduɗa ɗen andi entre Sénégal e Guinée ko des pays voisins donc mais
tous les Guinée tous les Sénégalais wonɓe ton e Guinée ɗon andi Sénégalais ɓe buyno Guinée ton donc kamɓe kadi nini haare ɓe habbi ɓe souteni équipe maɓɓe on donc wono enen kadi Guinée ɓe wonɓe ɗo e Sénégal donc mi torto yo Guinée ɓe foppi iwtide e ɓaawo équipe Sénégal mo anduɗa ɓe tawa équipe ji africain ji représente ɓe en ton kanduɗa woni ko coupe du monde donc toroɗen Allah mondial arowo ɗon Guinée kadi wawa tawede mais avant tout no woodi ko feƴƴi Sénégal ɗo en 2002 équipe nationale Sénégal mo anduɗa ko Ela Diouf en wonno ton Fadiga en donc woodi ko ɓe watno 2002 ɓe yewno ko coupe du monde donc ɓe yeehi ha ko coupe du monde 2002 ɓe jooɗori quart de finale ko oɗo Turquie wonno ko élimine ɓe 2018 kadi ɓe qualifie no ɓe yeehi ha kanduɗa woni match de poule ko match de poule ɓe qualifie ali donc par règlement ji ni haade ɓe qualifie mais ngal ɗo kadi ɓe yeehi kanduɗa woni ka mondial donc ɓe tawa équipe ji africain ji ɗumanni représente ɓe en ton kanduɗa woni coupe du monde et puis kadi ko pays mo anduɗa ɓurɗo en ɓattade on donc Guinée ɓe fof no doit soutenude équipe on toronoɓe yoɓe gagno donc siɓe noɓe yarta wo ko noon équipe aji Afrique ji ɗin kadi ɓurtata suusirgo yaade ko ɗon tumi rewata mbiɗa andi no woodi Sénégalais ɓe wonɓe e darde ma ɗum Guinéen ɓe anduɗa ko ɗo ɓe heeɓa wonɓe men darde no woodi Guinéen ɓe kadi Sénégalais ɓe wonɓe toon e Guinée no gasa wonɓe men darde donc wuuri e yaahay tun jonnamen o musique mo anduɗa woni musique surprise mo anduɗa momi maranno téléspectateur wonɓe darde émission Sabbo Hirande wuuri yen
Merci beaucoup ndeysaan musique marɗo importance c'était en 2002 comment sare o année ɗo ko on to wonnoɗa hanga Caro yalla Allah Sénégal Gagno Piameng Homba besuidata Pays-Bas Ah yeah 3-0 wala 4-0 Merci beaucoup en tout cas son fala participer no demen 78 116 82 38 donc ɗum ɗo kadi no tawa eko ɗum annete ko min feƴƴinta ka émission sappo hirande ɗon andi émission sappo hirande on yen surprise ji mawlanaɗi donc min anditi noon ɗe mari invité ɓe anduɗa woni groupe Doma TV kamɓe wonduɗen ka plateau ɗo aynayi goɗɗo kadi kara yalla gare Assalamu alaikum. Allo. Allo oui. Allo. Oui, on est jam. Jam tun tan ala ton. Jam tun. No masude day jam. Jam tun onu fewni. Alhamdulillah sina me de jam. Sina golle mo dana laba. Merci beaucoup way. Merci beaucoup way. Ay ga ko mi ore américain. Américain. Modi ngapa. Modi ngapa la. Modi ngapa. Voilà. Ono dogobe jawa ka miriji karoji din ka. La yoro don commissare. Ok, commissare. Ay ga kanyuma e 10 parce que andi mawtuda golle wo sago ma hankadi ko burtube wallude ko ay ga. Merci américain kada hiwir tama weltana ma ko go. Voilà 10 ara pop salmina golle mon don laba. Merci. Naam. Ay ga. Commissare. Ara go goto. Merci monsieur américain on weltana vraiment. Ay ga la yoro don kadi wa Jama TV fo ay ga. Ok, merci beaucoup. A weltanama. Ok, on weltanama fo. Ok, asudi ke men non joni e balde. No mi sudaki. Ay nane mi falno yaade yato mi ya ko damal après be noddilan ko sudu ko ay ga mi ruttiti. Ok. Awa. Ay ga me bonadamo do ken goto. Ok, merci beaucoup. A weltanama. Yeso weli. Ok, merci beaucoup. A weltanama. Ay. Ok, merci. Me weltani ke mo kanko américain o weltanama foto wona seeda mo groupe fo jomo groupe Fodaria komo me acca ko honno wiido ge makko kanko adi ko wado théâtre quoi parce que mo sudani men mo toni kay golle gamen men fop parce que men fo men mun quoi sa dun do ko yiri gol men parce que chaque fois kadi o are me yewta conseil mes programme yini wona lay mo wakilo. Ok, c'est très important. Vraiment mo weltana quoi neddo conseil mo ya wakilo ko yidda na ko boni yidda on ko gido ma non guro ni no makti di piji kon da wadde. Merci beaucoup vraiment mo weltana. Ok, merci beaucoup. Me weltani ke mo en tout cas no deme 78 116 82 38 asi o weltanama sissa asi mo anduda ko animatrice jo kankadi mo ton kanda woni tonge mobile TV o hirama foto wona seeda Lugman Nyang kankadi o hirama foto wona seeda wo je suis là wada gam mo fala wada ko windir no wada gam ay sa jangal non ti jattirno lu ben dictionnaire wada di game jide ko fami ko moi j'ai fait dirabde voilà la gandi allo assalamu alaikum on fa to de comédien non mo lolu faranso allo assalamu alaikum ayo on jarama na la to jambo alhamdulillah honno maketa non do men honto nda fo no alhamdulillah honno ineteda no do men honto Mamadou Silla Mamadou yalti golle Gariambo Silla ngana Mamadou Silla no do men honto nder wakam bismillah ma Mamadou Silla allo meden jentima Mamadou Silla hiwri ka pak mo tare yallo kuyen yo da no ba no to min kadi mi hiwtike mo foti wana seeda weltanama ko gotum. Merci Mouhamadou Silla a weltanama vraiment me weltani ko mo iro vraiment merci Mamadou Silla. Merci beaucoup. Merci mon petit, merci bien. Merci Nam, merci. Merci beaucoup.
Ok, merci beaucoup Mobal Silla. Merci o weltanama fotowna seeɗa namu commissaire hande on ari ɗo mais on explique an lan histoire ji goo ɗon tawano ɗi wonno ɗo lan explique ande mi anda ko ɗum waɗi walla joni an fillitagol acciti fillitagol joni ko waɗi no juste minen wawi filtade ko waɗi bimana hara koko jonnata jamaji ɗin gandal parce que enen fof sen tummodiri ɗo ko taw jamaji ɗin heɓa e gandal ka hoore mabɓe kamɓe kadi e seeɗa c'est parce que andi minen adda sengo ɓe fansuɓe amen ɗo donc adna on wona ya hawju mo hawji heɓa e leela ɓe ɓoyino wolugol ɗum ɗon donc mi jonnaɓe ɗo une petite histoire ɓe yaafo ɓe accitatama ɓe on ɓe jento kono wolde kon kadi allah newnonaɓe ɓe faama komin faala wolde ton kon andi adna on si tawi woni a wondi e goɗɗo kala ko o fuɗɗi waɗugol wata kuppu mo a andale ko honɗum o woni wadde wata kuppu mo a andale ko honto o fewri awsubillahi anda ko honto o haɗoyta wata banto samba anda ko fimo wuɗude anda ko noni wuɗande voilà ta accu tun ami turo inna hocci anda ko honto on tigui fewtiri harayla baka merci donc ɓiɗɗo goto o wonduno kanko e nene makko donc nene makko woni no ha ñande go inni awa hande la muuya unugol untu ma dastare busnande konte kon untu mi lappi ɗum amiro voilà mi lappi somi ari koy untu o oni hande ko ɗuma ko liƴƴo wala ko tew untu mukki on andi ko ɗum ɓuuri welde ɗum ɗon si tawi ɓendi a jaɓata ɗum ɗon futuma oni hande miɗo faala untu hande accu mami yaka marché ɗo mi daɓɓoya ɓoggol liƴƴi mi una untu ande hari on tan ka min ɓoggol liƴƴi ɓe yeeyi ɗum 10 000 francs 11 000 ha yesso tom no liƴƴi ɗi labirawa ko noon ɓe yirta andi kamen prix on machallah donc yew soɗoygo ɓoggol liƴƴi o ari himo unude ɗum ka wowru pay kunkun yii goɗɗum ka wowru tom mais tawi allah jogikke kongo makko ngol o wawata wowlude kon ɗum o hii tom ɓe defi o untu ha ɓe gayni ɓe waɗi ko watte ko foof ɗum prépara haala ba sa jooɗi kaɗo jakatara no urama taw untu on ko hakke man ko ɗum weeli hakke man ko ɗum weeli donc ɓay ɓe uɗiɗe ha ɓe gayni ɓe ɓanni fi ñamugol ɓe jooɗi pay kunkun ƴetti wotere maɗɗi nemo ka ƴetti unture maɗɗi pay kun ka ƴetti unture maɗɗi ƴettugol nene makko nde unture ɗa o yii ko yi'uno kon ka nder wowru ka unayno o yii ɗum hino yaltiti ɗon e sengo nden unture pay ko kuni nene makko ini woyo uddo pay kun sino wolde ñamata andi enen ɗen jogui ɗin nediji ka ɗen jogiti ɗi nediji si pay ko ɓanni ñamugo ɓe naya wowlu jogui to miɗan o nani siɗa wowlude na koya siɗa ñamude na ko yawru pardon ayi donc ko ɗum warno ko pay kun kun fuɗɗi tun wowlude nene makko ini wo tiɗa ferme pay kun sino ñamude o duwaka wowlude pay kun ay mi taƴalima ɗum ko ɗum warno ko mappa kon ko ñamude ko farki ɓeyni wata wowlu fuɗɗi wowlude nen makko tawi ɓe mari koɗo nen makko muñƴimo yaani ɓe muñƴotama ko booli wala fuɗɗi wolko nene mi farki ke nen ko nongi honduko kon hulɓinamo wawa fiɗoɓe korte hawmayi ayi donc ɓayno pay konko noon kon fuɗɗi ko wode nen makko ini woyo ombu hunduko makko kon par ce que o ne aaki pay kun si tawni no ñamude o hana wowlugol pay kon kadi mon kañ kadi ko moni nema ko ni imo fu kadi ya fem poɗa to nema ko ñaami ha gayni ñamude o noddi no ɓiɗɗo makko on o inni aru noon wowla ko fannoɗa wolde ko par ce que ala needi jente histoire on aden e nene mum tawa e hoore mum o ɗi wolno ko allah wode ko par ce que ala needi o inni nene fewndu ka unanoɗa ɗen bantuje mi hino koykun doñorgal ka nder ka unata tom nde bantude nde ƴettuɗa ko ɗon mi hii kun koykun ɗon ko ɗum faldoma wolandota ñamu nden banture ɗon nene makko ko sabu konko harti ɗon kon digi yaltingol konko ñaami ko ɗon o harti ya wartoli won kilkil ko sabu honɗum haɗi jamaji ɗin jento si tawi woni moɓe wondi on fuɗɗi keɓe wowlande hara men torto fansuɓe hara men torto fansuɓe Doma TV ɓen si tawi woni men fuɗɗike golle amen ɗen ko kamɓe wawata men yiltande e komin wadde kom kono surtout taɓe yejjutto kadi heɗagol ha ɓe anda ko honɗum men faala e waɗude haɗa no weltina men ɓerne nden par ce que kamɓe tun wawata iwtirgo ɓawa men ko kamɓe no tugale amen ɗen donc si tawni ɓe accitirimen no hirmen noon ko noon men luttirta menen tun Doma TV min wawata hay e hunde ko tuma ɓe tambiti mawsima wayade donc haray ko on ɗon histoire wonno komin jonnata e fansuɓe Doma TV men merci beaucoup on weltanama yo Allah hinno yaafo nene ko pay ko ndessan nene makko ɗo yinnolan non no juurum andi mi yahayno mi tawayno on ton souvent
kono andi ko ɗum Allah walli hadi ɗo komo kamɓe ɓe tawno feno kon histoire par ce que la andi ɓe kamɓe ɓe ɗumanni non ay histoire on no mari importance déjà mi anda toon so woni ko ɓeyɗa ɗo mais histoire on no mari importance ko gonga goy si mawɗo futti no haalde accu anda mawɗo futti kowoni haalde pellete ɗum a faami ɗum e yiyay ɗum e nokkeli ɗin fof e yiyay ɗo nokkoli fof min haala woɓɓe goo no yewita quoi no yewita ay min sora meeɗi ɗon probléme iɗani no woodi ɗuma ande dana pular ɗuma ɓe anduɗa si karama ko jong haali ko ɓen merci nantinoɓe a faami ɗe andi mo ɓe no doit heɗade ko goɗɗo haalta si ɓe inni meɗen faala hunde kaɗu woɓɓe ma kiɓeɗen faala e hunde kaɗu waɗu merci ko ɓen wona o lefimo ko ɓen si a inni ɗo la faala karama kojo inen la faala untu ɓe welna haala kak karama kon no faala untu kono wo ko untu hara no waɗa ɗuma ara ko untu muntu tiga muntu kecce voilà merci no waɗa ha yoni ken a faami ayne gonɗo ka ligne allo salamu aleykum mi arta e ɗon ɗon lam faala ɗon ɗumannagol par ce que allo salamu aleykum waaleykum salam jarama to naala toon jarama hire jam jantug alhamdulillah honno makiteɗa ɗo noddama e honto boubacar diallo ba bari balde so camara silla bangura kono ko bari to bari ɓe kanaɓe ñaaɗa kono hulata alugol gonga hakkunde ngal billahi a woli noon kadi ok awa bisimilla ma boubacar bari ok mi salminiɓe ko plateau mon ɗon salmitama surtout particulièrement Khadija ɗon walla Disa merci beaucoup weltike min kadi moƴƴa noon koko mi miƴƴito joni ka nder Facebook mi live on par ce que aɗa mi anda programme on quoi ay way ndeysan merci a weltanama andi wayrindiri ka programme ji mon ɗin ko ɗum waɗi quoi non ɗaɓa ko fottata fedde ko sento fotta e ko seppata wala yi noon ko joni min ñoƴƴi abonné on quoi ok inchallah ok merci a weltanama ok on histoire ko mo grand jon ɗo no explique de ɗon joni anni ko ɗum waɗi départage no moƴƴi partagegol yewtere partagegol yewtugol il faut si on jama si yimɓe woni walla famille waɗa yawi ɗo hay goto hay soko famille ni ñande goo tun ɗawa ɓewɗo ɓeygol nden fo ino mo kala mo e wowru ko miiƴi walla mo kala mo e wowru ko ɗum metti ɗum hay sa a réagir sa ɗon e ɗon kono en tout sa waloyke a ɓeydito to ɗum ɓoyi par ce que hakkille goto tun na hakkille na yawi to hay goto so famille ni ɗo wawi mawɗumde fof joni mo kala mo e wowru ko faala walla kala mo e wowru ko ɗum metti ɗum ayi awa hiide toon solution kono andi enen souvent fayda hikkiɗo yeeso ine kañum ɗum kañum jogui konngol ngol kañum commandi are ɗon no satti quoi a yeey ɗon waɗo balaɗo mo wallude nder kono tawa o wawata haalde par ce que hay woodi a hettatako mo koyno ko fanko ko a paykum walla anda hay foti walla indu ko a debbo walla ouais c'est très important fami hakkille iwrata sen go woto so goɗɗo a heɗitoto tum hay si tawi woni a watta mi heɗito so a waloyke an tum siko mo hakkille a miijitike ko walanoɗa ko hayɓe feere kadi haray ko ɗum noon mi addunono joni haray e woni goto souvent joni haray ay joni mi ñoƴƴi abonné on joni haray no gasa mi place ji ɗi fuutata ko min haray koye gotum ok merci beaucoup Boubacar émission ko tous les mardi woni wadde à partir de 20h ok ala probléme mo inne sabbo hirande siɗa dartemo noon ko ya ɓandu booliwal futti walla booliwal ɗuma ok ko joni sa ko nani mi hono hadisanaɗe istati affaire on ko sumati mi ɗumandi ɗon ha après mi fotti ok merci beaucoup a weltanama ok merci ok merci ɗon jooɗe ɗon sabbo ɗon men et puis samen andi sabbo hirande so tawi woni ko Doma TV ari haray mi yamira jamaji ɗi ñamugol yon tigui jooɗo tun kañum heeɗo ɗo ya immo ɗon andi mo jali ha feƴƴiti reedu heewa kadi on timata tun hara yaha waloyo bimbi on ha weta fusman watta weltano Boubacar Bari moƴƴano ça fait plaisir quand même ko noddilan ɗo ko mi weltike moƴƴa no buy a moosiɗo ha seeɗa yejita ko oɗo ko andantana hoorema ko andidiraɗo an komi hoɗuno rue 29 Médina min andidiri depuis 2010 sa yi mi waɗi mi weltike ko noddilan kon c'est parce que no wondi e welo a wondi e goɗɗo tawi on seedi wonni ha joni on wayridiri mais ha joni mo anditudema so yiiɗa waɗa goɗɗum kadi o nodday o participa e mum wallahi sa
weltini la moƴƴa moƴƴa no mi weltanike mo kanko e ɓeygu makko e boobo makko on weltanama monsieur mi weltanike famille ok o mi weltike vraiment ok merci beaucoup o weltanama Boubacar merci beaucoup mi weltanike miɗo andi tan koyde ren gonɗuɗa mais ko garanjon haalɗo ko c'est très importance heɗagol kongu hayso tawi ko on tigui haalantama kon a waɗata maɗum ɗa tañƴini ko idema ɓuuri moƴƴude mais heɗoɗamo so heɗikemo an keesi ɗum ɗon no gasa hakkille maɗa a miijotoyte mum ɓeynayi heɗoɗen ko mawɓe ɓen yewtata kon par ce que sa nani hande sa yii hande busti si nangi jombugol koyoɓe soodu peera maɓɓe on ko yeddugol konngol mawɓe ɓen accu jombami jeejima si tawi kono arda yara mene me yaha joni nini ala programme jombugol jokka puydan aduna hay si ɗa jokki soɓe salaɓe nga jokki sama kala mawɓe si walike mayi joni a nangi haaju si tawi ko nene tummarɗa a anda ittiri dole ɓiɗɗo debbo a sooda e peera ma on ko laaɓi pos si nene e baba kam walike mayi ɗon ko ƴawnugo jollugo juuɗeji hata saktira e ñawlagol ɗum fof ko salagol konngudi angal jentagol ko wona e yewtede kon c'est très important si jentagol makuji wondaɓe jentagol maku si ha anda kon tigui ha woni voilà anda kon to fewra wonoɗa haalde kon naniɗa c'est très important par ce que min sorrawango ko ɗum ɓe nantinaynoɓe haala ñande goo ɓe weedi joɗade karma koɓe no haala koye julde iɗani julde so juulama iidi on ha paari kono kamɓe ɗum weluɓe kamɓe no wela ɓe nantingol no foti no wela ɓe quoi nantingol kala ko goɗɗo haali ɓe nantin ne ñande ɓe innaka ɓe nantinde kono ɓe inni ɓe immi tumɓe kara imamu ɓe fuɗɗi haray ɓawde juuluɗen iidi on haray yo Allah tawno en tumɓe immi ɓawde juuluɗen iidi en yo Allah haray ko arta ko yo Allah tawno en karama koye indi imam inni kala mo annduɗa ɗa weldi e makko maɗum mo habduɗa e makko siɗa andi ka woni yaw torɗamo yaafoye kala mo annduɗa ka woni yaw mo annduɗa ɗon wadduno goɗɗo yaw torɗamo yaafoye so tawi noon anda ka woni siɗa mari numéro makko noddumo téléphone so tawi mari ko andi ka woni noddamo téléphone ko ɗon ɓe haaɗi kono soran ɓeyti so tawi noon a noddimo téléphone ha hendakimo waɗanamo vocal tawi lebama on tuma hewti ka duwa ko be vocal on waɗe on tuma hewti ka duwa karma ko ɓe inni joni noon e faale waɗe duwa waɗen fatiya so ranginni wo karma ko ɓe ceerno ɓe wi ko hen waɗuma be fatiya fawa ɗon l'ihlasi karma koye mo be waɗu fatiya fawa ɗon l'ihlasi iɗani ko ɗon ɓe duwa haadude kono ɓe ɓeyditinayi iɗani ɓe ɓeyditinayi ko ɗum woni tagaɗo sa andi sa inni kaka haadinaɗa ɗon tun ko ɗon haɗata hay accutoɗa ko jokkuɗa ko voilà ko ɗum noon kadi min soraɓe mari inspiration on tuma karama ko ɓen inni mo ɓe waɗu fatiya e l'ihlasi tun kamɓe ɓe o karama koye o mo ɓe waɗu fatiya e l'ihlasi jama fuɗɗi kono wo kala mon fi noon onon ɓe anda l'ihlasi ɓen ko l'ihlasi woni tabbatiyata ikhlas woni tabbatiyata way andi neɗɗo si tawi o moƴƴinayi ɓe heɗaki ɓe faala jonnugol kamɓe kadi si tawi o moƴƴinayi ko il faut que taw o bonna sa no kono kamɓe ɓe heɗaki ɓe hettaki bana ɓe famali ko wola kon ɓe woodi tun kamɓe ko ari kon ka hoore maɓɓe ko ɗum moƴƴa c'est pas bon moƴƴa awa on yii noon ko ɓayɓen noon ɓe jentaki ko naade ɓe famali koɓe jentaki kona wolede kon kuradi ɓe wolu koɓe faala wolde kon haray jamaji ɗin yo accuto haqqille mum e ko wona e wolede ko so tawi woni hino wolede c'est très important no moƴƴi oye joni noon mi landoma par ce que a fuɗɗi kadi o haalde ina andi ko ɗum no moƴƴi etto invitugol minen ɓe artisiɓe zoɓe théâtre boy nanguira en koye zoɓe théâtre ji affaire giggol affaire comédien affaire comédie koye feetuɓe maɗum ko théâtre ji ñakkude fayda zoe teng mais hara sa invité on tigui comme no haaliɗa ɗon ni no adda idée ji marɗi importance no adda gande no feeña e nder men jaka jon gandeji no e nder men quoi jilli nder to faami par ce que ko wuuri no yalta e ko maayi ay oɗo sinano o dégradé mo fembiɗo hareno ko mabɓe to kanko woni julnude ñande ɓe ayi ok joni temps ko hedde ɗon kon ɗuuɗa mi acca o waynita ɗon commissare ok ko addi kon layaltuno fof weltani saabu waɗɗama hewti ɗo on weltani aliya depuis 224 sa hande mi hewti ɗo ko saabu makko weltani oumar so yi vidéo ji yalti ko saabu makko weltani kala wonɗo groupe Doma TV weltani wa Medina fo weltani kadi kala gollowo télé Jama TV weltani famille an on kotiraɓe amen wonɓe akkide mawɗo ɗum ɗo ɓen o hilange mum hari ɓe weltaki meeɗa annini ɓe welti e tawde ko mawɓe feƴƴinoɓe no mi accudu mais mawɓe ɓe yewtinona ɓe inni ɓiɗɗo gorko
ɓiɓɓe worɓe ndaar camera ma ɓiɓɓe worɓe si timmi temedere ka baaɓe maɓɓe siɓe yaldi goto kala ko bajjo on message ɗo mi jogti hay si tawde malo walla wadde ɗum ɗo hilan andini mon waddirgol hande moni président groupe on mais no woodi ɓe ɓurɓe lan gande iwtirɓe ɓawan fiyoɓe hollal lawol moƴƴa men wallira haɗa la weltani jama fof ta goto yihu meɗa wawi ɗum ɗo sikka ko puydan en plus Doma TV min ala moyen moƴƴa me alhamdoulillahi piiji ɗin fop meɗen mari ka hoore amen probléme amen rek ko matériel ji men ala wawno min wande hefs mi windane hoore amen min filmana hoore amen min montage ana hoore amen fop kade groupe to woni alhamdoulillahi non ɗum ko boy noon hande komin ƴetti ɗo kon si Allah jaɓi min hewta kamen fokkiti toon inchallah haray weltani jama fof weltani surtout ma ka place en face weltani payel en face fof acci alay goto merci beaucoup DJ ok Diallo mi gaccama kadi waynoɗa wonɓe men darde ɓe Diallo Kousi l'enfant de Kousi woni e waynitade fans ɓe muɗum ɗo vraiment mi weltanto ɓe nodduɓe ɗo e ndaruɓe taweteɓe ɓaale feere noddugol ɓe fof ɓe weltanam Radu Dole noon mi weltano kanko o payko wiyete ɗo Mouhamadou Silla mi weltanam Radu moƴƴuru kañumma e Alhouseini Tayir joɗi ɗo wakkam ɗo kañumma e Mouhamadou Aliou ɗum ko maître mi weltana Radu moƴƴuru e monsieur Mouhamadou Wouri mi weltano on onon kadi Dj Bassa kañumma e caméraman ɓe men fewɗuɓe ɗo ɓen hino wallitegen e golle meɗen ɗen vraiment mi weltanama Radu moƴƴuru haray meɗen tori jamaji ɗin yo suttenu Doma TV par ce que wona no turori horori meɗen programme ji busi inchallahu summa kana min yaltinanayɓe ko weltintaɓe ɓerde nden si tawi woni ko ɗum Allah ɗo muuyi merci beaucoup ok merci beaucoup wuri karesi wuri mi faala ya fontana jungo wuri wuri so tawi ɗanande lan ɗon ok voilà miɗa andi tum Jama TV ok revue de presse pour revue de presse wuri après yewta e mum ley ok merci beaucoup déjà mi gaccama waynodira e téléspectateur o men darde émission Sabbo Hirande DJ ɗo lan weltanade fof an weltanade nodduɓe en ɓen wonɓe kala wonɓe darde en nini en direct wawɓe noddude ɓe wawa noddude fof lan hiwri lan weltani lan hiwro lan weltano caméraman jomen on e ɓe men tawi ga ɓen fof da wuri grand wuri ɓe weltana moƴƴa foti wona seeɗa surtout en DJ Bass a weltanama kadi ɓurti ka wownoɗo no weltana koyen goto ɗum ɗon men meɗen gandi la weltano famille an on ka galle ɓe mi acci ɓen depuis Grand Yoff lan hiro Aliya depuis Guinée Conakry lan weltano Souleymane depuis Mbour andi mo darde lan en direct kala wonɗo lan dal darude lan hiwro patron an ko atelier ɓe mecci ɗon joni lan andi ɓe darde lan ɓe noddi kono ɓe wawali hendade lan hiwroɓe fof kamɓe wa atelier on fof weltanike fof machallah ok donc ɗa gollorde goɗɗum go kadi quoi lan wadde couture ko kawa woni patron an kadi lan hiwroɓe moƴƴa kamɓe libéri lan yomi arga kadi haray lan weltaniɓe foti wona seeɗa kaw weltanama ok merci beaucoup mi weltanike kala wonɗo men dade en tout cas ko welo welo molnago mi heɓata invitugol on ka plateau ɗo mi ganditino on ɗum ɗo wonta deuxiéme fois haray ɗe gollita e golliti e golleji boyi en tout cas ko teddugal e jikke woni hakkudeji men donc o groupe ɗo naafi wonandema sa invité jo ko duwa haala e makko ko laaɓa mais haysi feƴƴi ɗon komin haali ɗo kon koko waɗi koko min feƴƴini ko arsiɓe marɓe tala ko yimɓe ɓe anduɗa ko nedi e jikke teddugal woni hakkude amen donc ɓe ñawlilan piiji boyi no woodi piiji ɗum ɗo koko yiɗon ɗo mi invité ɓe ɗo ko seeɗa mi wawali ɓe tawa yuɓugol no woodi surprise ji boyi ɗe anduɗa moy lolu haray inchallah on yeyoyay en tant que mawɗo futti e o groupe manduɗa woni groupe Doma TV donc ɓe tawa e wonɓe lan wallitade e golleji ɗi moni wadde ɗin kala golle komi heeɓi ɓe darto kamɓe kadi inchallah haray inchallah minen fof ko golle goto ɗe men wadde mi weltanike nodduɓe ɗo ɓe fof woni Sousay Tantay Sousay hendo kanko kadi o weltanama fota wona seeɗa Sousay signor o weltanama fota wona seeɗa mi weltanike sister Asi kanko kadi harimo ɗo darde men donc mi weltanike wonɓe ka page Facebook ɓen fof o manduɗa woni américaine ngappa kanko kadi haray min hiwrikemo fota wona seeɗa en tout cas mi weltanike kala wonɗo men darde mi weltanike o manduɗa so yi golle ɗe labama so yi haala kan meɗen haalde haala kan no feƴƴude ha jama fof no wawde nande haala kan haranno haala kan no laaɓi no weeli hitogol no weeli par ce que wano min mawɗo futtiɗo hakkude Allah si fotti ka yaasa si minnima ha a dogay ko kanko ko rési woni wennude waɗa micro ji ɗin wonde kam
machine on ɓawoto kanko woni réalise de waɗa hito gon so nani no wela voilà déjà mom hito gon no weli ɗum noon na machine ji ɗi comme sare ɓeɗo mom kamɓe ɓeɗo mom machallah voilà kamɓe kadi machallah haray ko min tugoni dandeɓe wela kono région no wawi ɗumannade ɓe belandade ɓe ni no kum pay kum fawa on no weeli wela fos merci beaucoup merci beaucoup Wuri min hiwri kema depuis ton ka régi mo anduɗa kanko woni réalisé golle ɗen fof min gandi tinon émission kadi goo no arde ɗo mi sikki toon Wuri yaltinanan kollu wannalan confirmation émission no arde si ɓurini ka Wuri ok haray tun koyɓe habbo mais no gasana o mardi ɗo fuɗɗoto émission mo anduɗa woni DJ Lamzo kanko kadi depuis ton e Medina mo dowa wadde tous les mardis à partir de 22h et samedi 11h donc no wela men menen kadi simi yiiɗi mojo amen no ari tawte men e golle maɗum nokkure komin woni gollude donc no wela men par ce que ko surtout hara ko jeune jo par ce que ko homɓe woni ɗo DJ Diallo en merci beaucoup mo hiwrama DJ Diallo bientôt heɓay 45 ans DJ Ceerno Bari heɓa 56 ans jeunesse on kamɓe kadi yomin ar ka Wuri jeunesse on kadi yo ar c'est comme ça DJ Bella heeɓi 68 ans DJ Bouba ɗen ɗon nawoyi 80 ans wa ɓe ka juuliɗe ɗa no noddude ɓe ɓeynaɓe ar ɓe junna wa ɓe ni ha anniversaire mabɓe on ɗo feƴƴa ɓe non il faut que jeunesse on ara kadi DJ Lamzo hiwrama DJ Billy kadi depuis togue Top FM kanko kadi Top TV kanko kadi Efika kanko kadi moye gol no wela men minen paygol ko men fotta concurrence ngewlegal voilà c'est comme ça waɗa go sugu ko jamaji ɗin habbi ɗo kon kakko ɗumoto ɗo ani ɗo ko foɗum ɗo mo kala no haɓɓiti kam naɓata ɗo kono sala jaɓi komin woni ɗo o ɓay tum ɓe mettike nde wotere mi mette kadi ko ɓuri ɗum ɗo voilà mais ala noon go woɗen fan kadi par ce que ɓe andi ko hon ɗum komin yande kon DJ Diallo en DJ Ceerno Bari en ɓen si wonde maɓɓe plateau walla ɗon hawdi golle ni a ɗum annayi quoi par ce que aynayi non ko garan ɓeyan kam waɗa respect waɗa teddugal a faami mais ay Lamzo en a waɗaymo tacle ɗiɗi waɗamo a wawi affaire o wela comme rap on Sénégal no wayni ni ahlu biriji yaltay to Ngaka Blindé yalta to rak Guinée on kadi si striker yaltiri ga woda gam yalta ga kala samo a wami ɗi piiji ɗon no foti quoi est ce que anoma suusa e ɗum non c'est comme ça non alors merci beaucoup mi weltanike kala wonno men dare donc ko émission Sabbo Hirande mo waɗa tous les mardi à partir de 20h hay 21h ko ɗo tumi rewata mi jonno rendez-vous mardi aro hari ɗo wonduno enge pay ko mon kon DJ Bass mawɗo futti ɗe wonduno e invité ɓe mawlanaɓe woni groupe Doma TV donc mi faala yo ngar ɓattoɗo gatum par ce que ɗe gandi no woɗe sécurité émission ji men ɗi noon voilà donc Wuri min faala to yanade men ɗo ɗum honente générique on ɗo min soka émission bye bye